پیغمبر و شریعت اسلام و فقه اسلام خانكو انه قاعده اسلام في كل اهل حياه قدر حياه قدر تجارات قدر يا شانتي وعمر قدر تطبيق المكن الله تعالى حد مسؤول والإحسان يوجي الله تعالى أن الكلم يوبينا رندي بكرو تنجي بكرو لسانيات بكرو الله تعالى يعرف في نواته بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا إحسان يعني جزاء رندي وجزاء إنسانيات وجزاء خير وجزاء والسنة يعني شيء رندائي جزا يجي رضاي جزا مردم بده يعني إنسانيات بده حقانيات بده قنجي وكشي جزا يجي إحسان يعني رضاي جزا رضاي باشا وينهى عن الفحشاء والمنكر الله تعالى واتقوا منع بكل آية والله تعالى شمال يا ساكن الله تعالى واتقوا مك آی که خرابن چی کو خرابن چی و زور کرده شو مردم کشته شو یعنی حق یو بینا ورده شو زور کرده شو انان گناه و پیلو مردم یو بینان یو برای یو بینان یعنی سامی وان ازمیر مینوی وطن مسلمان برای یو بینان مردم حقی برای خودشی زان مردم گره حق انباز کو حق زیران کو حق کو مردم پیرا کیا یو چیزی سے گره حق این بیان گره مردم امر الله تعالى وينهى عن الفحشاء والمنكر الله تعالى باطل چیک الله تعالى حرام کرده شما منع کرده مردم مک آی چو آی دزدیو آی غیبتو آی حق یوم مردم وردشو عبادتی که الله تعالی برا مردم نیکن آیشی منکرو همین چیه که خرابن همین چیه که انسانان نوازن گره مردم نک آیه که آیت که حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم مردم آیه منع کرد گره مردم نک گره مردم بر مسلمان صالح بر مسلمان راست یعنی الله رعایت راستی و حقانیت رو هم که بر مسلمانم گره که رعایت امر همای تعالی بکنی گره خودی بر جای اهل عیال خودی شرطیه بکنی را گنده بکنی اگر ممکن مرتبه و دیبلوسم منع بکنی منع نیکردی نصیحت بکنی این وظیفه مسلمانی ما پیر قول الله تعالی ما پیرنج یو روز بلو یو روز مرنم همی هر کس حساب خود آمد حساب مردمان و اگر کو حقانیت زد مردم نماز خوب کو مردم زکات خوب دو مردم فقیران را یادم بکرو مرحمت شوقت بکرو مردم زور نکن مردم مالی و بینان نیونیم سلامتی به حق نوزوی الله تعالی والباغي يوجب الله تعالى واتنكو شو بنان را غيبت غيبت مردم شكنانو يو مردم بيسا مردم مدحي بده يعني يو جماعت مرو يرا حس كانو مرو يرا اعتبار كانو يو مردم جي مردم اگر نقصانيان چيان يرا بينان وقت يعني مهد مردم سكوت كانو مصالح دام چيز اگر كانو ما يرى حس نكر إنه سماد تشوف بل هم جو افتراء أجاي كل افتراء أجاي كل آية كنت موجود وجود غيبته وإيتاء ذي القربى يوجي الله تعالى واضح أقرباء يو بنان ببرسك يو بنان شنو بنانو يو بنان زيارات يعني شنو يهاتينو يعني أقرباء يمكن بل أقرب اقربی فرد کردن گرم مردم اقربای هوایی بن مردم یو حادثه مردم بن یو مسلمان آنجا خیلی روز اشکر کو
یه را قال نکنه این رو شاید گره قال به خواهد نکنه بنکار بنه حق مردم هم بله یعنی مردم بلکه حقلی و حقلی گره کشنو یا حقسز را رندایی بکنو آی حقسزی بی گره که مسلمانی را وقت و حقسز و حقسزی خود ترک کنو آی دینو آی اسلامیت و آی رندیو اینو که نظام اسلامی کو عامه ماهد دین چیو دین چی رندو الدین و النصیحه دین چی رندو مردم چی رند بکنسه دیندار و دین مردم چی خرابن بکنسه آیجی خرابنو آیجی مردم ایسامان و جماعتان و الله و رسول دینی را دور فوتشو یعنی مردم رندی بکنو که رندی ما بیننو اگر مردم خرابی کنسه خرابی بیننو یعنی مردم صبر کنو صبر جو قاعده اسلامی و کمل اسلامی عجله کردش مردم هم خطا را کنو مردم میگوید مثلا و گرک را صبر اساس دین حس کردن الله تعالی و رسولی آیا کجای کچی کج ما جای من الله من رسول الله گرک آیا عامه الله تعالی در کتاب الله قرآن و آیا پیغمبر عامه حدیث واسطه پیغمبر صلی الله علیه و سلم سنتی و سنت چیو کردشی روات سنت حدیث قاله یه را باطن آی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما را قال کردشی را حدیث باطن آی کردشی که عبادتی کرد اصول و قاعده که اسلام و نازان و مکر یعنی چی انسان را یعنی مردم یو عادت یو چی یو قاعده که وقت که مردم باطن اینو قاعده چی قاعده رسول الله صلی الله علیه و سلم مردم گرک آی بندر دو آی حق اینو رسول الله و وکیل الله تعالی و خلیفه الله تعالی و یو مردم مارا یو انسان و آیجی یو لازی داده و یو لازی بابه و ییجی اولادی ویسو ییجی وردو ینوجی آمه دنیا مرنشون حضور الله تعالی هر انسانی یعنی متقا مرنشون الله حضور اما ایمان منو کو یعنی مسلمانان کم کو ایمان بر یوم آخرت بیاریشن ای مسلمانان وقت باطن اگر آخرت را و یا البعث بعد الموت یعنی وشوی کو مرن ورنتر مردم وشبن مرن وشبن ایمان نیرسه ای مسلمان نیو یعنی عملی تمام نیو باوری با الله تعالی کم چنیو گرک مردم اعتقاد خود تام بکنید مردم نماز و عبادت مردم هم نخرستند اعتقاد مردم هم باوری مردم هم نخرستند مرو چن حضور الله تعالی به عبادت و به اعتقاد و به عمل خوش مردمی که عمل اعتقادی چنین مثل عملی مقبول نیم عملی بنزایی یعنی یو خودی یو یه رومان و آیه که بسنی توقم ندان و یا خود چی غلط ندان چی ندان زعینی مردمی که وقتا که احتقالی چنی بود یعنی یو فایده عبادت یه را چنی هم برنجی احتقالی کامل یعنی گرک مردم ایمان و یؤمنون بالغیب آی که مردم نبینن گرک ایمان یه را یعنی که چیو آی مردم مرن و صابن آی چیو آی حساب آی میزان آی تراجیو يوم عرصات البعث بعد الموت حقا جنة جهنم الله تعالى مكافات وقت دار مردم ان شاء الله جنة مكافات مردم وقتك والله تعالى كل مردم واتشي ليكن عذاب دار مردم انه اعتقادي قد تام بكر تاما جرك ايمان بامر الله تعالى بواتش پیغمبر صلی الله علیه و سلم مردم گره بیارن مردم خودی اهل عیال خود تطبیق بکنو اینو ایمانو اینو خلاصیو اینو مردمان را یعنی چیو باوری الله تعالی صلی الله واتش پیغمبر حدیث پیغمبر مردم گره قبول بکنو يعني اعتراض نکنو یوجی ما اهل سنت والجماعت معنای چیو یعنی آی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم کردشی که یک کنه حدیث باید یعنی سنت کردشی یو
gerek ayku Müslüman itikad mayku mabama ehli sünnet vel cemaatu yani peygamber çiğku kerdin ma kenu ay sünnet cemaat çiğu toplantı yani mesela ulemanın bir mava mezhebi men Şafii vatişi İmam Şafii matkudi tatbik kenu mazdiyi kenu ay cemaatu yinanda çini bu yani çiğku mezhebanda çini bu ayku sünnetanda çini bu kıyas veya hatta yani tevatüren ayku peygamber hatta İsa yani yok aideyse amme İsa yani Alman karardan yani ravatın cemaat yani kararı cemaatan gere merdim kararı ay cemaati ku imamani ku mara karardan mara ken adet örf gere meri yine kabul bukulu herkes yu itikad üyesidir vakti peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mezheben çini mi hutay mezhebdir yani yu mezhebet vakti yani mezhebi İbn-i Asr İbn-i Asr peygamber sahabe peygamber mezhebi gibi yani her sahabi peygamber vakti kuda herkes yu mezheb yu şihad yiyestu ay ku yani yinanra bavel beru yin mezheb serçinu ay vakt ayıbı yani ay vakt zeyma hatta inki mezhebi kuma esru çar mezhep ay vakt otay mezhep daha mudafı her sahabi yu mezhebi yu kaidi ve itikadi ve yani en mezhep ayette mezhep hakikatiyete çiliyor kardeşi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani sünnet-i vardisi hadisi sünnet-i ihtilaf yeda eski hadis anıcı benek yani umumiyette hadis anıcı ihtiraz neker benek hadis anıcı enan yani tam sahih diyor senedi iyi çiniyor yani karar belki benek şüpheli binen iyi kabul neker yani hadisi şi'i eski ehl-i sünnet ve cemaat inan kabul neker حديث أهل السنة والجماعة اسمه الشيعية قبل مكان إنه مذهبيهم أيضا زي ما نيو إنه مذهب فقيه إنه مردم آيكو بينان عادات ما يكون فيه خذوا يعني أبا أجداد خذا أنا مملكة بينان أنا قاعدة إنه نوع يو قاعدة مردم يعني سيكر شو هاي كانوا اعتقادي مثلا مردم ضعيف كانوا مردمان yani ben ihtilaf merdama hatta yer meydan umumiyette yani ayku mezhep ve rastı tarafını vatın vallahu alem istavab yani ay rast değil Allah da man ne zaman yani karar imam matabuse Allah Teala rastı Allah zaman yani var ne var illa yemin yani illa vatişimin en kaide için Allah Teala şema peri razı merdem mühim namazı kam ku namazı bir dini tamam kam ku namazı noksan bu dini noksan yani namaz hakikaten merdem kendisi bondarvişi rundu ma hatta ku yani kazanı kıl ya hatayı ku navay namaz kelu benek zorluk namaz dersi kam ku namaz bir kursa din tamam binan kelu en zor namaz yok. Yani mümkün mertebe hatta şuma genu ezanik ve embazanik yani şuma her Müslüman ser din vatıs almandır bondarlışı din yok binara farz yani yok göre mellan tekniğ Alman tekniğ göre Müslümanın perinan vakti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her sahabi din tatbik din bondar kelu din yani Alman'da din bondarlışı perin sahaban geldi. Yani şimdi valatayı kâme-i memlekete şehit oldu. Perin semedi tebliğ din yani din bondarlışı bondar semedi bondarlışı din amıyla enar şehit oldu veya kutudan ben gazi yani ay mezeliğine koyarsa semedi yani talim-i din amıyla memlekete. Her Müslüman zeyi sahabiyen bazı Peygamber ayet-i gerek peri Müslüman herkes yani gücü kadar, herkes bir mıntıka kadar, herkes aile kadar, herkes cay kadar, herkes bere kadar, herkes işi kadar yo Müslümanlara gerek tertini din tertip her Müslümanlara var. Farz kuş bütün gereği yeni başlar ve dedik kardeş. Allah şuna razı ve el-Fatiha.
Allah razı olsun. Yani ki sonra Allah razı olsun. Olayımız var. Hadi.